hari-hari ambil, especially start bulan puasa tu, hujung bulan puasa tu. Yelah puasa kan kita tak banyak sangat energi. So bila saya consume ni konsisten hari-hari, pagi lepas sahur tu minum, dan lepas buka minum, dan hasil dia alhamdulillah. Orang kata saya ni ialah walaupun muda tapi sebab travelling hari-hari naik motor apa semua, tak rasa penat dan rasa bertenaga all day. Assalamualaikum Cik Naim. Assalamualaikum. Cik Naim dah minum kopi kita ni dah baru seminggu tak? Betul, saya baru minum kopi ni yang CEO Cafe ni dalam masa seminggu. So memang concentrate hari-hari ambil, especially start bulan puasa tu, hujung bulan puasa tu. Yelah puasa kan kita tak banyak sangat energi. So bila saya consume ni konsisten hari-hari, pagi lepas sahur tu minum, dan lepas buka minum, dan hasil dia alhamdulillah. Orang kata saya ni ialah walaupun muda tapi sebab travelling hari-hari naik motor apa semua, tak rasa penat dan rasa bertenaga all day. And then dari segi orang kata ni saya rasa badan lagi sedap lah. Kalau tidak sebelum ni rasa lemah kan, dah petang pukul 5 tu dia dah rasa sendu kan. Tapi lepas konsum ni alhamdulillah lah, kita rasa badan tu lagi segar lah, lagi sedap nak buat kerja dan jalankan aktiviti harian lah. Rasa kopi kita macam mana? Rasa kopi dia untuk orang yang penggemar kopi dia memang sedap lah. Kita memang tak nafikan lah. Pasal dia? Dan dia yang paling best dia kalau kita buang air, dia tak berbau. Confirm kalau kita minum Nescafe 3-in-1 tu ke ataupun yang mana ada kedai kalau kita buang memang confirm. Lepas tu orang yang next masuk terpening bau kopi. Tapi yang ni so far tak ada. Tapi basically untuk permulaan ni Cik rasa puas hati lah minum kita punya kopi. Puas hati. Ni kali kedua repeat. Ya, okey, terima kasih banyak tuan. Okay, Assalamualaikum.